Aka kanya umuyobozi mukuru cyane muri Nepal arafunzwe. Uyu se yitwa nde? Uyu yitwa nde ese yabazize iki? Nimutega amatwi muri Official TV1 mukuri cyane icyo yabazize. Nepal wari minisitiri w'intebe yatawe muri yombi. Uwo bita Kepa Sharma Oli wahoze ari minisitiri w'intebe wa Nepal yatawe muri yombi akurikiranyweho gukoresha ingufu z'umurengera mu guhosha imyigaragambyo yari yabaye umwaka ushize igahitana abantu benshi. Yatawe muri yombi muri gitondo cyo ku itariki 28 Werurwe 2026 asanzwe iwe mu rugo. Nyuma yahise ajyanwa kwa muganga mu murwa mukuru wa Kathmandu kugira ngo akorerwe isuzuma y'ubuzima bwe nk'uko biteganywa n'amategeko kuri uyu muntu ku muntu uwo ari we wese utawe muri yombi muri iki gihugu. Ibitaro byakiriye Ori byatangaje ko hategerejwe ibisubizo by'ibizame by'ubuzima bwe, cyane cyane ko afite imyaka 74 kandi akaba yarigeze no gusimburirwa impyiko inshuro ebyiri. Ibyo byabaye nyuma y'uko itariki 27 Werurwe 2026 habaye umuhango wo kurahira kwa minisitiri w'intebe Barhenda Shah wahoze ari umwe mu baraperi bakomeye cyane muri icyo gihugu wamamaye ku izina rya Bahrain. Ori yatawe muri yombi nyuma y'aho komisiyo yashizweho ngo ikore iperereza ku myigaragambyo yabaye muri Nepal